Katuangan eh, bakit na? Itan bakit pututan kamanen barbaring nung machambaanen arapa mo gwapo nga ubing ay iaplag mo ta ikamen day di damo pinutot ko basbason mo no di unay gwapo kinigdaw mo nga ihap-hap ko nagmaayan na tumboy di putot ko di may kadwa binukel ta kinigdaw mo nga ipulpag ta dagsanggasat tanalubat ka nagmaayan na lupi di anak ta di may kadlo binukel ta por Diyos santo iskandalosa ka tangiwat mo kung kunaken ka nagmaayan na bakla di anak ta di may kapat abong nga ni ayat ay nakbayad di inarikap pinasikik ken binaliktad yimurilya met itsura di anak may kalima binukel ta agkukurot agpistit lang ata jakayat idingem namilit ka tay putot ko at dakurkurang na awan medline di maperfectan abong di ar-ara sa astan posisyon ta pinabalbaliwag gustong unay style karantilya di may kanem binukel ta kinitaw mo nga sikat agubra nagtugaw ka kasla kabalyera tay anak kabalyot kilangana di may kapito pinutot ko duata darling itinagplano kinitaw mo enak rapido nagkatarutot metet tay di utot mo di may kawalo abong ni ayat agkan kanta kangag kumkumpas pinabatok na uray nung napgadak sanggasat na kaya nagkatimang ngalap may kasyam nga inaramit ta kinunam hindi mauli day tuyen tatipon no nga umakmete agdisbumbar payen day tuy armasen hindi danakelen day maikasyam imirit ka sa nga pulwen talaktan kalpasan naket nagpalayget kan pututan ka bakit iso di ending nan kinasakit unay anaken ko pangit amin nga naputot ko gwapo akmet ko tunak tinaken ko kenday tibrit ko ay medyo mestizo di katapek maigabo anak durgi amin aputot ko ay ni bakit ko agmil milagro kasudpon ko gayam atanot ko ni bakit ko agmil milagro kasudpon ko gayam ni atanot ko wow ayun yung pinuto